sa New York, nakakitila pa na high school ra 2000. Graduation ng June, on July, Star Trek kaya di galunan rakal sensel. Ra August, menuk tari ilaan. Minso ang disya, ay tablog tako ay kora. Ang palingin, suka ka raw were, kaya di rin kalingin, suka ka kinirangan, ng mga kaunan naman tari. Maselwa ang akti mamasara orang event sama orang bertiga ring kita tablor tol bakusaba esel event sing mansuwa kaldi kung tatawa radios limigay yak ay ganang ano suwa kalmo utulite di kalting radios sa Proverbs 3:5 and 6 tiya matalsir ni morangal kal promuro dra school eleng Ali. Then, aksuakan mo tuloy ka sa radio. Sila say, Proverbs 3:5 and 6. So, say, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kaya el Dios samle kay daranga magsabihin el marura rere kal menuta ela esel bu kirela kaltiga re ahmal di guru ragi kirel mongo sutri kay el malege del sabihin success nakaura ra special tinigay ngal kal every year ya korasin amatan ngal kami akti romel wasyak mo misi bertinigay struggling student Kora, kaya sabihin el misung lawan sa lirit kami mo sortir waya sesar ngal amin di expect powers tra every year mana challenge nga sa program mereka sudah ro se special ini to dire kal malaswar kal bulwar ni mga kaasel akmo ospera to ko el grapati ka el fundasyon ko ang ngartial madali akmal wasig palgire del fall in love kay gidan mo Awal marus pe alter mane say gideng inaigel el kalda albila agale o fall in love ko mutu al mangitu kay malas men tarang rugul toy mabol sa pe no yon say gideng Mahal Masulang, I love you